Norongni phone update khaje enge nongni phone chulu da choli tong jodi norongni phone update khaje enge onek no chulu choli tong hodenge tini ni video norong bagi belaino helpful ngai norok ba update khanya hadi norong bo tikisa speed choli wano phone bo tikisa kaham ngana nongni phone tabugrom di 10 version inge nongni o jaga 11 version phainai jodi 12 version ke nongro 13 version phainai aba ke norongni phone update ngai thangnai katal bahai o update khai hindi naleno video charge khala te share khanya ta pogdi mohai video te bna nang nor ano follow khai ready inge himdi bahai ke khaina leno update sigan setting o habdi setting o hab kading nor o jaga scroll down khai nor o jaga tolaw thangdi tolaw thang kading nor o jaga nuknai system hinai nor o system o click khaji system o click khai ke nor o jaga kisa tola naidi developer option hini nukhrana norok o jaga developer option kari hinge ringe norok bahike o developer option norok tiklanya hinge norok naitung no rang khai phunogo norok back thangi norok o jaga about phone no habdi about phone no hab kari hinge norok o jaga version nukhna o jaga naidi o jaga click khaji o jaga click khaji hinge o jaga norok pula sikango o jaga click khaji 5-6 bar mohike tap khaji aba hai khai no nong o jaga developer option nuk jagai thangnai hinge saching ni jaga thangdi system o click khaji o jaga norok developer option o click khaji developer option o click khai kene kisa scroll down khaji scroll down khai kene norok oro dsu loader hini nukhna norok o jaga click khaji o jaga click khai kene norok mo hai nukhna GSI plus GMS sonrok click khaji o second number ni o jaga click khai norok o jaga scroll down khaji tola mohike khaji khai norok o jaga agree ready norok o jaga password didi aproke mohike update thangni nong phone dynamic system update hini mo post ngi sonrok totro di mohike